Salam mejuah-juah man bandu kam krina orang tua kami si ikelengi Tuhan bagi pe senina ras turang ijapa pe kamringan ibas pak saenda. Mari ras-ras kita bengket kubas kebaktin minggu Advent si peempatkan. Mari si benaken kebaktin ta. Ibas gelar di bata bapa si erpadan merekendalin gelah terkelin. Ibas gelar Yesus Kristus si tubuh mabadame kudoni enda. Ras ibas gelar kesah si badia si tetap nemani kegeluhan manusia. Di bata Bapa ras Tuhanta Yesus Kristus mereken kemalaman ate kekelengen ras kini teken man bandu gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Singuda-nguda pagi mehuli kulana, jenari ipupusna sekala anak dilaki. Anak pagi igelari Immanuel, ertina di bata ras kita. Erpalaskan kata di bata enda, mari si puji Tuhan, ras kita rende ibas kitab dendenta, nomor 260 siwah ayat si pemena. Sepak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena ibuat ibas kitab Roma, bindu 10:5 ayat pitu kubas ayat 10 telu. Roma bindu 10:5 ayat pitu 10 telu, iogeken kami isina nina bagenda. Bagi Kristus enggo ngaloken kam. Kampe alokenlah temandu sapi-sapi kam, gelah terpuji di bata. Sabab kukatakan man bandu, maka Kristus enggo erdahin guna kalak Jahudi. Labo erkiteken maka di bata, lako encidahken maka di bata setia, ibasnahken padanna man nini tanai. Janah gelah kalak silabo Jahudi pe, banci muji di bata, erkiteken perkuah Athena. Bagi liter surat ibas pustaka si badia. Maka kukatakan bujur man bandu, i tengah-tengah bangsa-bangsa si deban. Rende me aku muji gelarndu, tole nina, okam kalak silabo Jahudi, meriahlah atendu ras bangsa pilihan di bata. Lit kape tole tersurat, pujilah Tuhan okam krina kalak silabo Jahudi. Pujilah ia o krina bangsa. Bagepe nina Nabi Jesaya, turah metunas ibas urat isainari. Keke me ia pagi guna merentah kalak silabo Jahudi. Janah manbana me kalak silabo Jahudi pengarapan. Di bata sumbul pengarapan, ialah demi kam alu keriahan ras kemalaman ate. Erpalasken kini tekenduman bana, gelah erkiteken gegeh kesah si badia reh tambahna
pengarapendu man bana. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, dengan si make kenca ibas kegeluhenna si tep-tep wari, Maranatha. Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton, opel ngasih dengkahkan kata di bata, ras kita ertoto. Isahkan kami mbui bujur man bandu o Tuhan, erkiteken kuasa dengan kekelengendu, bancipe kami tetap geluhkan geluh kami, erpalaskan pasu-pasu singgo iberi kenduman kami. Ibas paksa kesempatan enda kerina kami anak-anak du, resikap guna dengkehken kerna katandu. Kam dagi Tuhan si makeiken kemahandu nuriken katandu, bagai pe arah kuasa kesandu si badia, katandu eipe i antusi perpulungendu, sebab te kami kam si erkuasa guna ngajari ia ibas pusuh peratenna. Terpuji kam Tuhan, sebab Yesus Kristus juru selamat kami singgeluh. Amin. Senina-senina ras turang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Yesaya bindu pitu ayat 10 kubas ayat 10:6. Iogeken kami isina nina bagenda. Itenahken Tuhan ka sadanari berita man ahas nina. Pindolah tanda man Tuhan di batandu. Tanda banci ibas ingan simbages nari mekematen, entah pe ibas ingan si meganjang isurga nari. Ngaloi ahas nina, la aku ngit mindo tanda, la atiku ncubai Tuhan. Megisi nina Yesaya jababsa, genduari begikenlah, o kesusuran Raja Daud, kesabaran manusia enggo keri ibahandu, lakin akap ndu bias maka kesabaran di bata pe ikeri kenduka atendu. Dage Tuhan genduari mereken tanda man bandu, memehuli pagi kula sekala singuda-nguda, jenari ipupus nama sekala anak dilaki, janah ibahanna gelarna Immanuel. Kenca enggo pagi dem belinna, dengan ngasup ia erbahan keputusan jine, ia mepagi bangsa mepagi bangsa enda minem susu ras man tengguli. Tuhu ope denga sepaksa si negeri raja si dua si pebiar-biar kam genduari nggo pagi jadi ingan si melungan sehjenda me sehna. Senina-senina ras turang sini ikelengi Tuhan, ibas minggu Advent si peempat kenenda, ibabai kita kubas tema di bata ras kita. Adi di bata ras kita kaikin kebiarenta. Adi di bata ras kita, labo kita perlu arwate nang dangi kai silenga jadi ibas kegeluhenta. Janah pe ibas kegeluhenta si genduarienda pe dikune siakap lit perbeben simberat lalit serpang pulahna menurut perukurenta secara manusia. Bagepe menurut pengidah kalak sinterem, labo man kebiarankan, sebab di bata ras kita, dikune pe la iberi kena serpang pulah, tapi gegeh guna ngalaken perbeben enggo me isikapkan Tuhan man kalak site man bana. Janah siteh kuga di bata, ibas keleng atena, nikapkan sada perbahanan simbelin,
guna empetangkas karena ise kita ilebe-lebena, karena kuga keleng atena sila ersibar man banta. Amin na pe kita nggondabuh kubas dosa, dalan keselamatan, dalan gelah pula ibas kubang dosa nari pe nggo isikapken Tuhan. Eme alu mereken anakna si tonggal reh kudoni enda jadi manusia. Sebab ndai pe ipadankan ibas invokasiota, maka nubuatan karena sekala anak dilaki si igelari Immanuel, si ertina di bata ras kita, enggo inubuatkan ibas kitab Nabi Yesaya, sue ras ogen tandube. Jadi situ ras-ras, kuga karena kegeluhan bangsa pilihan Tuhan. Tupung ia itaban ku tanah Babel. Inanamina erbage-bage kiniseran. Enggo itetapkan Tuhan hukuman man bana. Tapi amin pe bage tetap ngeidaramina dalan. Igegehina alu pemeteh nasilit. Bage pe igegehina alu kengasupena guna banci tetap berkonspirasi ras kerajaan Asyur. Gelabanci ia pula ibas penjajahan si ilakoken bangsa Babylon. La ia patuh, la ia taat, nangdangi kai singgo ipedahkan Tuhan man bana. Makana erkitikan kini la patuhan na encidahkan sada bentuk keragu-raguan. Sada hal si encidahkan, maka kini tekena lapaguh man dibata. Janah si idah kai si terjadi. Itenahkan Tuhan sada berita man ahas, maka nina pindo tanda man Tuhan di batandu. Tanda ela main-main. Tanda si banci teridah dengan banci ilakoken Tuhan ibas kuasa nangenca. Sebab ise pelabo ngasup rebahan tanda si ipindo mekapken tanda ibas ingan si bagesna medoni kematen ras ingan si meganjangna i surga. Ise kap ndu banci rebahan tanda si siakatan Tuhan. Engkai makana tanda ipindo buktikan sama kana kini teken kalak sing gelu ibas Tuhan tupung ipindo na tanda pe ipeseh Tuhan man bana. Enda empetangkas karena kuga belina kuasa Tuhan guna encidahkan karena isekin di bata bapa si tetap erkeleng ate seh mereken anak nasi tonggal kudoni enda MC igelarkan bas invokasio bagi pe pengogenta enda Immanuel di bata ras kita si inggo inubuat kena nubuatan karena ketubuhan Yesus menaken ibas kitab Yesaya sehku peristiwa ketubuhan Yesus 300 tahun kap due maka tersegi. Jadi ketubuhan Yesus enda nuriken karena nubuatan si terjadi. Nubuatan tanda keleng ate Tuhan guna mulahi manusia ibas utang dosa nari. Lang adisi pepayo ogenta endandai kesabaran manusia penggo keri ibahan dunina. Lakin akap ndu bias maka kesabaran di bata pe ikri kendu atendu kai maksud nae. Enda encidahkan lagu langkah si meluat. Biak erdosa. Sila ngadi-ngadi ilakokan manusia. Lalap ida ramina dalan. Lalap ida geluh kena geluhna. Bagi sila ngena ati di bata. Makana tanda karena nubuatan sekala Mesias singgo ipadankan di bata. Mempersingeti manusia karena tanda keleng ate di bata sila ersibar
iberi kena man manusia. Jadi tentuna senina rasturang sini kelengi Tuhan, erpalaskan ogen tandai si pemena, ipetangkas ijeman banta, makana kerehen juru selamat labo man bangsa pilihan Tuhan saja ngenta, tapi man krina kalak site man bana. Subu silabo kalak Yahudi, bagepe kalak Yahudi. Jadi adi siteh keselamatan kerina manusia site man bana empuna. Mabai kita, ngajari kita. Gelah siteh makana kepeken keleng ate di bata enda gem-gemi kegeluhan manusia ibabo doni enda. ICP iya asal teman Tuhan datken keselamatan, datken keterkelinan. Maka adi di bata ras kita, lalit dalan na kita, la engkelengi kala sila sada agama ras kita umpamana, sila sada suku ras kita, sila seribuatan geluh ta umpamana, entah kai gia sirbanca kita berbeda, lalit dalan kaipe si erbahanca kita la ngergaken kegeluhan manusia. Sebab berita si meriah ipeseh mankrina isi doni enda. Alu bagedage senina rasturang sini kelengi Tuhan. Ogen enda ngajuk kita makana keterpilihan ta sebagai bangsa pilihan Tuhan. Anak-anak Tuhan si enggo khusus kena, si enggo israp kena. Me erbahanca arusna lit nilai lebih ta guna angkelengi kala silenga nandai di bata. Sebab nubuatan karena ketubuhan Yesus mabai kita, ngajarkan kita, ngajuk kita, gelah sadar kita, maka na doni enda pe bekas tinepa di bata kap. Doni enda ras isina di bata kap empuna. Alu bagai kerina tinepa di bata sehkal atena kelengna. Jana isi si tekman bana pasti terkelin. Datken kegeluhan si rasa lalang. Jadi lalit dalam na kita langergai kegeluhan, langergai kalak si deban. Sebab di bata mesumbul pengarapan dengan sumbul keriahan ras kemalaman ate terpalaskan kini tekendu. Ya, labo perbahanan du. Sebab perbahanan manusia pe melket nga. Ibas kini ulinay pe banci jeturah dosa. Jadi si banci empekena-kena kegeluhan manusia gelah tetap erkemalangan ras erkini teken man Tuhan. Mekapkan perkuah ate Tuhan. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Di bata ras aku, di bata ras kamu. Di bata ras kita kerina. Adi di bata ras kita. Labo berarti lanailit masalah. Lanailit perbeben simberat. Kerina mulus-mulus saja lang. Ibas perbeben simberat tetap ngedibata ras kita. Ibas kesuksesan silit ibas kita enda tetap ngedibata ras kita. Labo si bagi ukur ta jadi ngenca maka dibata ras kita. Dibata nggo erpadan maka nina asandigan pe lakam kutadingkan asandigan pe lakam kupulahi. Ma gejap kendunge si gejap kenge maka dibata ras kita. Si bukti kendage maka dibata ras kita. Tentu melala pengalaman-pengalaman ta. Lid perbeben simberat sini hadapi kita. Lid kesuksesan si jadi bas kegeluhan ta. Tapi ingatlah, maka di bata tetap setia menjaga dengan engkawali kegeluhan ta. Adi di bata ras kita, melamin siakap adi kita ngeluhi bas dosa. Melamin siakap meluat lagu langkah ta. Melamin siakap kita ngit cakap caram. Entah pe perukuran entah mabai kita, entah pe mabai kala ku kebenen. Sebab
Adina di bata ras kita, kerina biak-biak sie, laban ciringan ibas kita. Laban si enggem-gemi kegeluhan ta. Sebab di bata ebadia kap, mulia, perkeleng, perkuah, mehuli, keleng atena terus menerus. Bagi sinendai janji keselamatan nubuatan karena ketubuhan Yesus engko inubuatkan ibas zaman Nabi Yesaya. Si igelarkan Immanuel. Jana Yesus ope lenga ia tubuh pe. Karena peristiwa ketubuhan nanggo tersurat ope lenga ia tubuh. Gelarna penggo isuratkan ope lenga ia tubuh. Kai gunana kerehenna kuduni enda pe enggo isuratkan. Enda encidahkan sa maka na ibas kerina dampar kegeluhan ta. Ibas kerina kai pe si ialami kita maka dibata labo pernah nadingkan kita. Seni naras turang sini kelengi Tuhan. Banci jadi banlit perbebendu si berat. Talit perbebenta si sekal sangat na. Retahun-tahun ladung. Entah nape keberuntungan lah berpihak man banta. Pinakit sindenden pas daging kulata lengamadan. Entah nape lit perselisihan di tengah-tengah jabu si lenga erkedungan. Adi di bata ras kita. Telah kita. Maka na iberikan Tuhan gegeh man banta guna ngalaken sa. Janah teklah kita, maka di bata tetap setia nampati dengan empegegehi kita. Sebab na gegeh tandalani kegeluhan enda makapkan perkuah hati Tuhan. Kugadage kita banci megegeh dengan megenggang. Ibas dalani kejadian sila bagi ukurta. Dibatain dalah terukurkan kita pendahinna. Tapi ikatakan dibatai ringan ibas kam dengan tading ibas kam. Jadi kini teken ngencang asup ngantusi karena kugabelinna kuasa dibata bas kegeluhan ta. Aminna pela terjaga kita perukuranna. La terukurkan kita perbahananna. La terantusi kita karena kuasana. Si pasti dibata tetap ringan ibas kita. Adi dibata ringan ibas kita, tentu mabai kita kubas dalan kebenaran. Dalan si enggo itetapkan Tuhan. Jadi enda memperayakan ta minape kita tading bas dunia enda dakam makatap dengangi kita ngeluh ibas dosa. Makatap dengangi si darami dalan silapayo. Entah pe si dalanken dalan si lasen tuduras perhatian Tuhan. Tapi ogen tak enda ngajarkan kita. Maka ibas kegeluhan kebersamaan. Ya, ibas hubungan antar umat beragama. Bagai pe ibas hubungan ta rasuku-suku kalak si deban. Bagai pe ibas status sosial si berbeda. Tetaplah si ergai karena perbahanan Tuhan simbelin guna engkelengi kerina tinepana ibabo doni enda. Jadi maka ulah kami siakap kita lebihin asangken kalak si deban. Ergan siakap kita asangken kalak si deban. Lebihin siakap kita asangken kalak si deban. Memang payo kita lebih sebab kita nggo ipekuanaken Tuhan jadi si kerajangan. Tapi labo kelebihan tae dalanta guna langergaken kegeluhan kalak si deban. Langergaken tinepa dibatasi deban. Mari dage seni naras turang sini kelengi Tuhan. Ibas minggu persiapan ngalo-ngalo ketubuhan Yesus Kristus. Resikap kita si cidah kendage kugakin biak-biak dibata ibas dirintah. Kugakin biak-biak si lit ibereken dibata si mehulie mabai kita banci jadi perberita si meriah man sekelewet. Ngajari kita guna engkelengi kerina tinepa dibata ibabo doni enda. Luar biasa kelengati Tuhan. Kita ikan manusia yang gondabu kubas dosa. Dalam keselamatan tetap isikapkan Tuhan. Iberikan nabi-nabi erberita gelah kita jerah.
nubuatan karena ketubuhan Yesus sebagai juru selamat pe tetap diberitakan na gelah min manusia robah, gelah min manusia resikap guna ngalo-ngalo ketubuhan Yesus Kristus ku dunia enda. Simaba keselamatan, simaba keterkelinan, simaba kita ngelu ibas dame sirehna ibas di batanari. Kini tekenta pengarapenta maba kita kubas kemalaman ate. Janah te kita bertambah-tambahna pasu-pasu Tuhan banci si alokan ibas kegeluhan ta tupung kita dalani kegeluhan erpalaskan si sentuduras peraten di bata. Ulah kita biar dalani kegeluhan nenda sebab di bata ras kita. Cigalah ate ta si jahat ndaulah ibas kita nari sila payo sebab kai di bata ras kita, di bata tetap mempersingeti kita, gelah ulah kita ndabuh kubas dosa. Di bata mabai kita, dalan kubas dalan kebenaran bagi singena ati Tuhan. Maka ketandaan adi di bata ras kita, bagi pe la kita ngeluh ibas kata di bata. Sebab adi di bata ras kita, magergor surpusuhta, guna adilasi dalankan si la menghuli miskin baspusu tepe la tenang lalit dame tapi adinggo si dalankan si menghuli git ka kita biak tanam pati pusu praten tenda pe tenang jadi kai dage banci si lakokan gelah na banci majile hubungan taras di bata. Tentu si darami rasi dalankan perhatian Tuhan gelah kemalaman nate jadi si kerajaan enta kriahan ukur ibas di bata penatap anak-anak na arkiteken geluh ibas persadan sin teguh ras ia. Tuhan si masu-masu kita kerinana mari ras-ras kita ersikap guna ngalo-ngalo ketubuhan Tuhan Yesus juru selamat ta sing geluh si mabai kita kubas kegeluhan si rasa lalap. Amin. Ras kita ertoto. Pasu-pasundulah o Tuhan, kata singgo idengkahkan kami. Tersuan ibas pusuh peraten, erbuah dengan teridah bebas lagu langkah kami. Sebab reh kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Mari radukan krina kalak Kristen ibabodoni enda, ras kita belaskan pengakun kini tekenta, ninta dagi ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila ersibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia tubuh idur si nguda nari si so keliamen tergelar si Maria si ngenanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhan di bata bapa, sila ersibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi enggo mate. Aku te man kesah si badia, janahlit sada gereja si badia, persadan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Sepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, kata dibatasi jadi palas ibas kita nehkan persembahan, o seninangku, nginget perkuah ati dibatasi belin si iseh kenaman banta, kupindoman bandu, endeskenlah kulandu man dibata saja, selaku persembahan singgeluh, rikutken singena Athena. Sabab bagaimana arusna kam ersembah man dibata, sueras biakndu selaku makhluk sirukur. Tupung kita ngendesken persembahan ta, ras kita rende muji Tuhan, ibas kitab denden nomor 273 ayat si pemena.
Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton artoto kita. Aloken kam dengan pasu-pasundulah o Tuhan, persembahan pengatakan bujur singgoi persembahkan kami man bandu, rekelang-kelangken gerejandu. Pasu-pasundu Tuhan dahin sini dahiken, kerina ngawani perpulungendu ijapa pe ia ringan. Pasu-pasundu Tuhan kerina anak-anakndu rasa isi jabuna, bertambah-tambah ibrendu kesehatan, rezeki, bagai pe kengasupen guna ngalaken berbagai-bagai perbeben, sireh engkenai kubas kegeluhenna. Tuhan ertoto kami man bandu pe, gelah kam si masu-masu kerina serayandu, ijapa pe ia ringan, gelah nabanci pe tetap persadana enteguh reskam, ibas ndahiken dahin singgo iampe kenduman bana. Bagai pe pengurus PJJ, pengurus kategorial, ras kepanitian silit, ibas persiapan Natal si ilako kena, Tuhan si masu ia. O Bapa si mada kuasa, ertoto kami man bandu, nandangi anakndu sirulang tahun ketubuhan, bagai pe ulang tahun perjabun, ibas kuasa keleng atendu, ia lo kena dengan inanamina, kemalaman ate sirehna idur kamnari. Bagai pikrina anak-anak du sinumpak-numpak dahin pelayanan, ibas ia mereka persembahanna, Tuhan kam si masu ia, maka labo ia kekurangan, ibas ia mere alu ukur meriah. Anak du si sakit pe, ibas kuasandu madan pinakitna, si erceda ate, lampas ia terapul. Bagai pe si monce-once kini tekena, reh paguhna pengarapen naman Tuhan. Bagai pe si lit perbeben i tengah-tengah jabur kita kenla sada perari, melembab pusuhna seh maka banci pe si legin ukur dengan erdame. O Bapa si mada kuasa, kerina persiapan kami, guna ngalo-ngalo, ketubuhan anak Yesus Kristus Tuhan ibas pusuh kami, bagai pe ibas perayaan-perayaan si ilakoken i tengah-tengah gerejandu, bagai pe tengah-tengah jabu, Tuhan kam si masu-masusa kerina. Ndesken kami pe pemimpin bangsa ras negara kami, kelah kam tetap si engkawali ia, ibas ia dalani kegeluhenna, bagai pe ibas ndahiken dahinna. Terpuji kam Tuhan arah geluh kami, sebab mindo kami perkuah atendu, ibas gelar Yesus Tuhan, singgo ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda, alemi salah kami, bagi i alemi kami, salah kala empak kami, olamin kami, ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami, idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alokenlah pasu-pasu sirehna idur di bata nari. I pasu-pasu jana ikawali di bata kam. Siang ayo di bata ersinalsal i babondu. Jana melias atena ngenehen kam. Itatap di bata ku kam. Jana malam atendu i bahanna. Amin. Selamat Minggu Advent man banta kerina mejuah-juah.